And then mikuru birthday. Prince Kwame Danso. Our New York Bronx. And then wawoda. Happy birthday, babe. You know. Eti Metigan have a medi birthday ni manai there, you know. We brother share some phone that for more. Mikuru si bro medi mamesu. Medi mamesu. Me say medi papa. And then birthday 18th we are December bonds. We the December bonds do rock proper. Because yes we December bond munyame. Katia Dominic said you okay nyina mate and fan ho. Nyali business ya. No. Praise K Danso. New York, happy birthday to you. Happy birthday, Osi Antinadaya. Good morning. How are you? This one, Osi pizza customer. Yada super pizza. Dibro nyaya for Christian Village. Pillar 2 Nana's pizza. Osi and Nadam for Elom. Osi is your friend Ghana Immigration Service. Airport. Happy birthday. Elom. Yeah, we are Ghana Immigration Service. Minim se hon Elom makope no ho dia. Ene bra no. Ubodo so dia. Munyina mujibo maye happy birthday mama wehye na yenko ede mo munyina aka ho behwe program ni binti na happy birthday ba akoso enkoma obedo pare twumasi ene wawoda we the 6 years happy birthday to you if you papa twumasi kankam eho ene ye baby ede ene makan dada na happy birthday Inspector Morris Adams Police Intelligence Directorate Headquarters from Inspector and Morris Adams, Police Intelligence Directorate Headquarters, will say happy birthday to the mother-in-law, Deaconess Rosemond Ajiman, Apostolic Church of Ghana, Weja District. Deaconess Rosemond Ajiman, Apostolic Church of Ghana, Weja District. Happy birthday. And found call ma, Papa, see today is my birthday, please. I need you to wish me. Let me collect my name some. I'm Desmond. Maybe at the whole Ghana, I'm quite at Desmond also dear. Happy birthday to you, Desmond. Collect your name some. Yeah, quite. Now, let's say Carol, Basso, Carlos. Now, let's say Carlos, Basso, National Theatre. If you remember that way, 2 shows. And they bread war. 2 shows. 9 lesson and Carol, Basso, National Theatre. No 9, first show to 7 p.m. Now, second show. Yeah, me hosuo mene mini abema black 8 p.m. to 11 8 p.m. to 11 black eye this is so antina baba be kan ho ene anyom to fo ndie botwo Kwame Eugene hobby Ben Sansa beba be benese ho Kwampa band yeah wo mo so ho Uniba Youth Choir wo mo so tuatua live Francis Amo wo shelai Guru bebe odamede kan be ma wo no so ebeba dwumedie na se bia say oh na lesson ye mu be de na ja wo mo a eba ma aye de na achie me kire wo mo a eba be sinitwafo ene siniyefo Christiana Awuni wo no Toyota bono to say no nyasem ketwa wo baby na wo ba me agye ani Emilia Brobe ya newly musician ya wo no so eba dwumedie na asibi Dada Santo and Afe Bigger Quiz. Now, we're tired to do the baby, the Mubako, Abaka Mensawa, yeah, and Baba Chichi and Como Manswa Heba. Yes, madam. Manswa Heba. Manswa, oh, Manswa Heba. Manswa Heba. Hey, Manswa no. Healing our portion. Manswa Heba. Healing our portion. I feel no, sorry, no wonder. No wonder. Yo, young cry. Na den tie na ne wa beta ya ti na lesson. Modern Manswa Heba. And the DH. I say 9 lessons and carols. So one maybe now we are. Obianim. Ye de na etche. Aya kono so. Ye de na papa bi. One mass ya. 20 Ghana peso. Ne bo ye de. Ya India kase. Ya ni mrade. Ya stars e be gu asian sumpa. I say ya chekeke. Yeah, Kwame Eugene. Yes. What's on no eto onyu mankrofo to bi. Akwa bonyu. Obonyu pa. Na Manswa Heba de e ba yaresa de a ye damfua. Until 9 lessons and car was here costly. Until ye de ho abeba town se be boa maduma de na koso kama. Sa. Busum ya ye wo me nkrobata nyina ye se ye free screen am obibia. Ti Manswa Heba de free screening. Yes. December way. Oh, what a wow. Yeah, December way. Ya sha da. Ye free screen ye gusuo.
up to 31st. And once I be for bag, no waba. Oh, you bad to lipstick. Bra. Wabetrasi. So share me na monko. The machine be show nipadua mu nyina. Wo report bi a wo de fa bra. Ebi an nipa no kro ntumi mba. Wo de so an report no. Ne fa bra. E wo manso aheba. E wo manso aheba. Yeso ando fa ma fa ko. Asa. Mo. What you say? Na wo kodwa manso je de edit ntimampa your basima capsules. Hey. Obasima capsules. That's oba wo di siesie no. Wo di siesie no. Papa bi. Obasima capsules. Yeah, we be see o ma hwache. E hwache. Na you dey pu na free mo. Now menstrual pains ni ade nyina are scrubbing out. Mo. So basima capsules there. Ayema fapim ankasa. Ah, so use bie. Use bie. Croford da kai mo o de ne chew de ne chew kwa. We use ade papa bia. Etu ko use baswa capsules. Basima capsules. Baswa capsules. Aha. Na tumi aboa. Tumi aboa. Na mfichu kwa ye basa. Na ntumi ma woni ntumi ma. Amanfo ba manso na omanyem ni nyina ye basima capsules. Basima capsules. Yes. Se fichu kwa ne ye correct a awo beba sisi a. Kama. What you say? Say na ngan sisi ye ko se bi ba fa so anyem. Oni de wo moa. Ebi mba fa so anyem. Yesu na ya na dwere so be di birthday. Yesu be di amana pa. It's there Manswa product. Yes, Manswa herbal. Free screening. Away there. Where you Manswa cool mixture. Once bu anu ni sisi ya ne ya. Koko. Sana ni sa. Sana ni sa. Manswa ko. Na we siesie wo sisi no. Example wo. Na wo ye bema. Na ye bema. You laugh to everywhere. Unye team ketua. You laugh to everywhere. Yes, you laugh to. Ube sira ma osinta tetu ni nyina pu. Sa pepepe. What you Manswa ko mixture. Eboa obi akoko didi no obi okọ private na moja wom obi afa etuatua ne to oh ni na ye Manswa na nya Manswa na no ye nya bi wo hefa kire be Manswa ko mixture nje dodo mu ba Manswa heba clinic any case work Manswa heba your new fadama washing day inkra haya Manswa won kran inkra bata miensa won kran ba ko tesi twi bro laptop mana road hwa eco grader salinko abro san no ye ba ko tantra hill night market one about hwa ay golden door Manswa clinic ba ko ho ye ba ko new fadama be bia national chief imam wo no ehwo ne ye wo ehwo na Manswa heba yes ehwo na national chief imam ho pe yes tu ko pe Manswa ko no wa pe eye Obasima capsules na so abubo fa no ma le tu dwa sori ya yo Manswa heba mbetumi afren wo 027 20 199 17 tobo na me tie fo ndio ya afren ma omo 027 20 199 17 027 20 199 17 we want to use MTN and so 02 0549 64 83 62 0549 64 83 62 eya Manswa heba me didi ye say enre be bia ton heba nro bia ubora ho e wo draglin ube bia to eni be bia wo bia wo Ghana yes how the friend numbers no na intro be bia wo bia eti Manswa ko e na Obasima capsules yeah I didn't mind the boama ma ho asiesie ekoye obi wo ho a wankane na ntumi sei no wotena se kekekura no a senti e be fa ho nyezi won woro repo no nti bomodi asiesie ho kama na nkoye 9 lessons and carol ho asem ne ye kan ba so memene day National Theatre 20 Ghana oba multimedia abenya bi ko National Theatre so abenya bi ato 20 cedi pe ene abusuafo mu nyina mu bronya wuni ba bia kwa na de omo didi atele na wuni bia ha ho eno anso baba betena ye de memene da ne di frase na yetumi de achele anyumtofo no doso kwa mi UG Christian wuni wantonyumo Emilia Bobe ye nyumtini to so betonyum was look that day apart from acting no obe releasing jom no fresh kra mo afili wonum no kra wasa to foforo kra ntini monya kra do mbe sia ho ma ye komra ye won ko ba foforo ye ndidi a ye nko na lesson die ni ibedi ye beto aso